ijambo ryawe twakiriye, ijambo ritwigisha ubugombe bwawe. Nazi ko na wa munsi abigishwa babaje Yesu baramubaza ngo dusenge dute, twigishe gusenga. Yarabwiye ngo nimwasenga muze muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ngo ibyo ugomba hano mu isi bibe nk'uko biba mu ijuru. Yashaka ko basaba ubugombe bwawe, natwe turasaba gukora ibyo ugomba kugira ngo tubane nawe, dushishikare ku kivi mu byo bikorwa byose dukora ku isi kugira ngo dukore ibyo ugomba. Muri iyi si hari byinshi utagomba kandi byamabizi imbere yacu, ariko turasaba ngo uduhe gukora ibyo ugomba no kuja mu bugombe bwawe kugira ngo tuje mu nzira yawe itunganye, tuje mu nzira ugomba ko tugenderamo, inzira y'ubugingo. Nubwo inzira iremba rifunganye, ariko turasaba ngo ukomeze kubana natwe mu bikomeye byose, ubyoroshe uje imbere yacu, uzagurukane n'ishengero ryawe. Twamaze kumva ngo nta kindi cyo dukiza ibyaha keretse amaraso yawe, amaraso y'igiciro, amaraso ava muri wowe, amaraso yo mu mutima wawe, ayo wavuye ku byaha byacu. Yo twozegeshe amaraso kugira ngo dukire, dushishikare twitondera ibyagezwe, twitondera ibyo utubwira, twitondera ijambo ryawe kandi tugukunda kugira ngo wewe nyine ushishikare kurinda ubugingo bwawe. Yesu nashimwe. Tungere turamukanye, tubaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turabahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, dushimira Imana tugirira ubuntu bwo kubana namwe hano mu ijambo ry'Imana. Tudatebeje tuzingurure Bibiliya zacu muri iki gitabo cyo gusubira mu byagezwe, kiriya gice cya 10. Turaza gusoma umurongo wa 12. Aho niho hariho Imana ashyize ku mutima wawe tugiye gusangira muri uyu mwanya. Igitabo cyo gusubira mu byagezwe igice cya 10 umurongo wa 12. Turashaka ko wa 13. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Abafise Bibiliya zisanganywe mu zikaratasi n'amajana 218. Nuko tugiye gusoma ndazi amajambo avuga ngo icyo Imana igomba ku bantu bayo. None rero yemwe Bisirayeli, mbega hari ikindi Uhoraho Imana yanyu abagomba ko atari ukumwubaha no kugendera mu nzira ziwe zose no kumukunda no kumukorera n'imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose no kwitondera ibyagezwe byiwe n'amabwirizwa yiwe, ibyo bageze uyu munsi kugira ngo umererwe neza. Imana ishimwe cyane. N'aya majambo y'Imana tumaze gusoma hano, tugiye gusangira ijambo rivuga icyo Imana itugombaho. Uyu munsi ntihabarirwa Abisirayeli, ariko habarirwa wowe nanjye uyu munsi turi hano mu ngoro y'Imana. Icyo Imana itugombaho, nimba twarakijijwe, hari icyo Imana itugombaho. Abisirayeli Imana yari yabakoreye ibikomeye, ibakura hariya mu buja kwa Farawo muri Egiputa, irabazana irabajabukana ikiyaga gitukura, babona ibitangaza Imana igenda ibakorera. Ariko mu bugarago bagiye bahura n'ibibazo byinshi cyane, ari nacyo gituma tubona hasubiye kwandika igitabo cyo gusubira mu byagezwe kugira ngo bongere bibutswe iby'Imana bagomba ko, kugira ngo babandanye urugendo bazi neza icyo Imana bagomba. Natwe twazi ubuja twahoramo, ubuja bwa Satani, hariya mu byaha buri wese arazi aho yari ari, aho Imana yamukuye. Kuba rero Imana yadukuye hariya muri bya bindi byose munsi, ikatuzana mu ngoro y'Imana, hari icyo Imana itugomba. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya yavuze rero ngo none rero yemwe Bisirayeli,
wereka kuba uhoraho nibwo bwenge kandi kuva mu byaha nibwo gutahura. Haleluya. Kuba uhoraho nibwo bwenge. Iyo umuntu yubasha Imana hari ubwenge bunyegeye ahantu, kuko uzosanga abantu benshi bifata uko batari. Ariko iyo umuntu yubasha Imana, Bibiliya ivuga ngo kuba uhoraho nibwo bwenge. Kuba warubasha Imana bagize ubwenge. Hari icyo Imana rero igomba gushishikara kuyubaha, kandi twumvise ngo kuva mu byaha niko gutahura. Umaze kumva ijambo ry'Imana waravuye mu byaha wari watahuye ijambo ry'Imana uva mu byaha. Yesu nashimwe. Imana iraguhishurira iryo banga ryo kuva mu byaha niko gutahura. Imana ishimwe cyane. Imana rero agomba ko tuyubaha. Turabona akarorero kamwe k'umuntu yitwa Koruneliyo, usomye ariya mu Byakozwe n'Intumwa. Reka tubarabe igice cya 10. Turabona akarorero k'uyu muntu nyene yubasha Imana. Igice cya 10 ngiye gusoma imirongo mikeya hano, duhere ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, cyo dusimba ku mirongo 34. Haravuga ngo i Kaisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, umugabisha w'abasore 100 wo mu ngabo zitwa Abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. 34. Petero yanze kuvuga ati nukuri niyo wimenye yuko Imana itarobanura abantu kuki ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera. Imana nishimwe cyane. Hano turumvise uyu muntu w'Imana yitwa Koruneliyo wa Kaisariya. Yari umuntu ngo yubaha Imana, kandi ngo muri uko kubaha Imana kwiwe akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Kigira kabiri ngo yagira ubuntu bwinshi. Yumvikana ko yari umuntu atanga, afasha abagowe, agafasha imfubyi, agafasha abapfakazi. Yagira ubuntu bwinshi, yari umuntu ari mu rukundo. Ikindi ngo yasenga Imana ubudasiba. Haleluya. Byumvikana rero muri kwa kubaha Imana bifatikanije no gusenga ubudasiba, bigaca bifatana no kugira ubuntu bwinshi, kuko umuntu ari mu rukundo yabonye mwene se aburaniwe akagira icyo amufashije. Ibyo byerekana kubaha Imana ngo kuyubaha si mu majambo gusa, oya, bigaragara mu bikorwa, bikabonekana neza ko wubaha Imana. Nibyo byo mu majambo gusa. Mugabo wahura na mwene so ufise icyo wamufasha ariko arakuririra, acubwira teka genda. Reka kwa kubaha Imana kuzogaragara gute? Koruneliyo rero yari umuntu yubaha Imana kandi yagira ubuntu bwinshi, agasenga ubudasiba. Hanyuma ngo igihe kimwe ngo ariko arasenga ngo azabona Yesu umumarayika. Aramubwira ngo yewe Koruneliyo, ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe, ubwo buntu ni bya bikorwa by'ubuntu akora, n'ibyo ngo byaduse bishika imbere y'Imana ntibanyicibutsa. Haleluya. Ndakwifuriza ngo ibikorwa ukorera Imana, ubuntu bwawe ugira bibe bicibutse imbere y'Imana. Umumarayika cyane aramubwira ngo rero tumari Yopa, umuntu yitwa Petero asendereye kwa Simoni wazi w'isanga. Imana ishimwe cyane. Aca tumako Petero. Petero acaraza, hanyuma Petero byabanje kumugora kuko uyu Koruneliyo yari umunyamahanga, ntabwo yari umuyuda, oya, yari umunyamahanga. Mugabo Imana yari yamaze kumugendera Petero, abona igihuzu, abona ibintu by'ibikoko by'ikwega, abagabo bagurye. Ati ibi ni bizira ku bayuda ntawe n'ibi. Ati
kizira. Kumbe Imana ariko iramwigisha ko adakwiye kuba umunyamacakubiri bagira abakundwa akazana abareka, abakunda n'abayanga. Ati kandi hariyo abantu bagiye kuza uca uhaguruka ugende. Hari igihe kubona gutumye hariya Petero amajana ashika kwa Koruneliyo. Ashitse kwa Koruneliyo akivuga ijambo ry'Imana, mwebwe yaramanuka buzura mwebwe yera. Petero aca yaza kuvuga ati ni ukuri niyo nkimenya. Ntihari bwabimenye. Ati niyo nkimenya yuko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka Imana iramwemera. Sifa kwa Mungu. Niwakora ibyo kugororoka ukubaha Imana n'abana batokwemera, Imana izokwemera kandi bemeze. Sifa kwa Mungu. Nico gituma mu by'Imana tugomba ko iragomba ko tuyubaha, ntituba ko mu majambo gusa ariko kujya no mu bikorwa. Imana ishimwe. Ikigira kabiri tubona hano mu by'Imana tugomba ko iragomba ko tugendera mu nzira ziwe zose. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 13. Hariya ku murongo 22. Avuga ngo mbega abakizwa ni bake ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha ari ku rugendo aje Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati mugezi mbega abakizwa ni bake? Nawe arabarira ati mushishikare guca mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamo ntibabishobore. Nyen'inzu ntiyaheza guhaguruka kugara urugi mugatangura gukomanga muhagaze hanze mukavuga muti mufasoni mutwugururire. Ntiyazobishwa ati simbazi sinzi niyo muvuye. Imana idufashe. N'aya majambo y'Imana tubona mu by'Imana tugomba ko iragomba ko tugendera mu nzira ziwe zose. Aha turabona ikibazo Yesu yamubajije. Bari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha ari ku rugendo aje Yerusalemu. Umuntu aravuga ati mbega mugezi mbega abakizwa ni bake? Nawe arababarira ati mushishikare guca mu irembo rifunga. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamo ntibabishobore. Imana idufashe cyane. N'iri nzira Bibiliya iragomba ko tugendera mu nzira ziwe zose, kandi iri nzira nayo ngo ni inzira ifunganye kandi abahaca ni bake. Usomye hariya muri Matayo 7:13 harabivuga ni irembo rifunganye mugabo baricamo ni bake, ariko mu irembo ryagutse rijana abantu mu mahonero abahaca ni benshi. Wabashishikara kugendera mu nzira ziwe zose uce muri iri rembo rifunganye. Kandi usomye muri Yohana 14:6 Yesu aravuga ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ntawe ushika kwa Data atamujanye. Nibagendera mu nzira ziwe zose kuko iyo nzira ni Yesu, niwe kuri niwe bugingo, uzoshika kwa Data. Imana ishimwe. Imana iragomba ko tugendera mu nzira ziwe zose. Ntukikame, oya tumera inzira. Bibiliya ivuga ngo tumera Yesu wenyene niwe nyandiko ko kwizera kwacu. Yesu nawe cyubahiro. Ikindi cya gatatu Imana tugomba ko ni kumukunda. Usomye hariya mu gitabo cy'Imigani igice cy'umunani ku murongo wa 17 baravuga ngo nkunda bankunda. Imana nivuga nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazobona. Imana ihamijwe. Imana ikunda abayikunda kandi abayirondera umwete. Ivuga ngo bazobona. Mbega mwene Data urukundo ukunda Imana muri wewe rungana gute? Nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazobona. Ikindi dushishikare
by'Imana tugomba kumukorera. Cyo cyakane gusomya ari muri Yohana 12 ku murongo 26 aravuga ngo niyagira umunkorera data azomuha icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Korera Imana mwene data, igikorwa cyose wahawe n'Imana, wahamagara n'Imana ugikora umwete, kuko Bibiliya ivuze ngo nihagira umunkorera data azomuha icyubahiro. Amen. Ushobora kuba misi umenga kegerewe mwanya ibisanzwe wowe umira kwibanga n'Imana, ubanga ibikorere mu bwizigirwa, mu kugaruka mw'ijuru. Haleluya. Yesu avuga ngo data azomuha icyubahiro. Amen. Amen. Bangana kuyikorera rero mu bwizigirwa, mu kugaruka, mu kuyubaha. Hariho impembo ibitswe, hariho igisibo zo kwambikwa cy'abakoreye Imana bakayikorera umutima wabo wose n'inkomezi zabo zose. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi mu by'Imana tugomba iragomba yuko twitondera ibyagezwe byiwe. Dusome hariya muri Matayo 28:20. 28:20 hari ijambo Yesu yavuze hariya, ariko aratuma abigishwa biwe, aravuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Imana ihabwa icyubahiro. Mu by'Imana tugomba iragomba ko twitondera ibyagezwe byiwe, kandi Yesu aravuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Ibyo yatugeze mbega ni ibihe? Amabwirizwa duhora tubona muri Bibiliya turabona rya 10 agabye mu migwi ibiri. Ubwa mbere aravuga ngo ukunde Uhoraho n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose, n'ubugingo bwawe bwose. Icya kabiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana ihabwa icyubahiro. Kwitondera rero ibyo yatugeze, umuntu akaraba ko atacyo yanyuranije n'Imana. Turi mu ndwi nziza yo kwitegura kuzosangira n'Imana. Raba mu by'Imana tugomba mbega nacyo wowe warahushije. Birashoboka utakiri mu nzira, warakikamye uva mu nzira, kandi birivuga ngo Yesu n'abandi inzira n'ukundi ubugingo. Uvuye muri Yesu uvuye gutaha inzira, kuko ya nzira yaraguze twumvise kujyana abantu mu babonero, ariko iyi rembo rifunganye rishikana abantu mu bugingo budashira. Ikindi Imana tugomba tugiye gusozerera ko tukirabe hariya mu cete Pawulo yandikiye Abatesalonike muri kiriya gice cya 4. Igice cya 4 kujya murongo murongo 3. Icyete Pawulo yandikiye icyete cya mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 4 ku murongo 3. Gusoma izina rya Yesu aravuga ngo icyo Imana igomba ni iki? Ni ukwezwa kwanyu ko wirinda ubushakanyi Imana ivuga cyane. Ikindi Imana tugomba iragomba ko twezwa. Navuze ni turi mu ndwi nziza yo kuzasubira gusangira n'Umwami, yo kwibuka urupfu rwa Yesu Kristo. Mu by'Imana tugomba rero iragomba ko twezwa, umuntu akiyeza, umuntu akaraba bya bintu byose twagiye turadondagura mu ijambo ry'Imana.
nayo maraso atutunganya. Umuntu yaracumuye agatirimuka mu byagezwe byiwe, ayo maraso arameza agasura akamugira mwiza. Kuri uyu mugoroba none mwene data bimeze gute? Icimana tugomba ko twumvise ko ari kuyubaha kandi tukagendera mu nzira ziwe zose, tukamukunda, tukamukorera, tukitondera ibyagezwe byiwe, hanyuma kandi tukezwa n'aya majambo y'Imana. Mwese Imana bahezagire. Mu mutima wawe bimeze gute mwene data? Bisuzume urabe ugenda muri iyi minsi. Mbega uracubaha Imana? Mbega muri wowe uracakorera Imana? Mbega muri wowe uracagendera mu nzira ziwe zose? Mbega urumva ugikunda Imana? Rwa rukundo wagusunikira kwegera Imana uracumba wa muriro utangurana wo mu buryo bw'impera. Urumva ko muri wowe ugihuzagizwa urongera Imana. Kaze wongere usaba Imana, yongere kandi gusubize mu rutonde neza. Imana yongere gutunganya, Imana yongere guhingura, Imana yongere kwese kugira ngo ushishikare kugenda nk'uko Imana igomba, uko Imana igomba ko tuyigororokera, tukayikorera dufise umutima utari mwinshi twagiriza ikibi. Kaze kaguhaye kaze. Wumva wese ari cyo yotegura kuri uyu mugoroba, turamuhaye kaze. Ko Yesu n'uno munsi arashicaye ku ntebe y'imbabazi, aracasemerera nimba ari ugomba kugira ngo asubire yitunganye. Umuntu aremerewe ibimuremereye, ibyo byawe bimuzanire kugira ngo yongere abigukize. Nta kindi cyatumye abana ku musaraba, ni kubw'ibyo byaha byawe n'ibyanjye mwene data. Nicyo gituma n'uno munsi aracasemerera umuntu arushe wese, ari uremerewe, naze kuri Yesu. Yesu ashoboye byose, Yesu areza, Yesu akwira gutunganye, yongera kuhagire iyo myanda yawe y'ibyaha, maze ubone gusangira n'Imana, wumva mu mutima wawe ari amahoro. Tugiye gusenga Imana, dusengera abo bene data bumvise mu mutima ari byo botegura kuri uyu mugoroba. Ariko nawe wicaye birashoboka kuri mu ntambara, ukaba hari ijwi riko rirakunyikiza ngo guma wicaye, ariko urazi mu mutima wawe kuri kunakwagiriza ko hari ibintu bidatunganye, ko hari ibintu watirimutseko mu byagezwe by'Uhoraho. Ngwino wongere mubarire, mubwire ibyo nyine byakugoye, nawe arakugirira imbabazi. Tugiye gusenga Imana. Dusabe hano Pasteur Damien ace abasenga. Mana Data muremyi w'ijuru n'isi, turagushimiye kuri aya majambo yawe mazima ugaburira ishengero ryawe kuri uno muhingamo. Ic'Imana tugombako ni ukuyubaha, ni ukugendera mu kuri kukugororoka n'ukwezi. None rero aba bantu bapfukamye basanze mu mitima yabo habaye n'ivyo Imana itatugombako. Mana niyo mpamvu bafukamye kw'ijambo ryawe bakiryumva, batsinzwe mu mutima, none baciye batsinda amavi hasi. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo baharire umuntu wese icatumye afukama imbere y'inyundo zawe, numugirire imbabazi, numuharire utamuharuriye. Imbabazi zawe mwami zongere kubonekana kuri umwe wese. Y'amaraso ya Yesu Kristo amwe yavira ku musaraba yongere yoze atunganye uyu mumama, uyu mwigeme, uyu mupapa n'uyu musore mu izina rya Yesu. Nezwe turabarengukanye muri aya maraso ya Kristo Yesu. Uko umuririmbyi yavuze ngo wa mucamanza iyo ambonye mu maso ncira urubanza rubi ariko anyita umugororotse. None rero Mana, iyo maraso niyongere kubeza no kubatunganya, bave hano bejejwe, nta gasemba nta jeje bibariko. Urakoze kuvyumvise, turagushimiye kubahariye, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nuko tugomba dusengere abafise imitwaro canke abagwaye, ikindi cyose wumva ushaka kugira Imana kuri uyu mugoroba, uca uhaguruka ufise ukwizera
byose bishobokera wizeye. Haguruka ufise ukwizera kandi uyibwire ibyo nyene ugomba ko Imana igukorera. Mwami Yesu ari neza kandi ariteze kugirira neza. Tugiye gusenga Imana, dusabe umukozi w'Imana hano gusenga Imana. Mana nziza, Mana yera, Mana se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kuri Imana igira neza. Ndabona kenshi igihe ijambo ryawe rivuzwe ryama rigenda rishigikizwa n'ibimenyetso n'ibitangaza, abarwaye bagakira, impumyi zigahumuka, abacumbagira bakagenda neza. None rero Mana yera, uri Imana ikiza, uri umutabara